Hade mo por ibi video wa em ko wi kan thai wa Dydrox harod usurok GS Road Shillong hajan ga Bimula Junction nileng gi pulit anti narcotic task force ANTF ke Iskasi Hills da paman gi tiket wa da chamden ki yagani ke bru amte ne laikan re ki ai thamentor utib le kam ga sweepers lane wa em hayew maulong wa da kem yaga wi ke bru wa em aron rusna mirta na iyung usa gani ke bru da chem yakani pa artli ke dong khian wa em heroin wa kya knia khonde 0.8 grams san pa witali wan ki wathali wa khat letali khe sabon wa da pan em kam yo bo ya heroin na kem la yaga wi ke mobile phone wa wi ke aadhar card wa rang tho yaga wa pan po ya ini drug saka yaga tekit da pan mandar Shillong sadar PS wa da pangat yaga ni ha po ka ain NDPS Act जाने